Yo ni por el cambio que chiculi el Yucatán te informa, bishabeles, bishabandiles, cualquiera llamado lo cabe tu gelta gestung, baskin sigo de testile sutu kilgela. Umola y el Instituto Yucateco de Emprendedores tu hek apta un nos cuchilil te nos esa hilukaba expofere del comercio 2022. Tu stak pastum 28 el empresa beilo. Te lo sauk a hold basku conico. Le tío be conas la ho juntule tu cono yokol manal 130,000 pesos. Yete tu mok tanto ula kono le kunu beto tu pachking que heres bajo konil bajo betan kutalti kap yete shan balu tia abi tia lu pap kundi go yoch mak ke bistuintel habanero ike tak cerveza konil le mak bati talo tu kahil ho con kalte kash kunuk ma sotuta peto isamal tu kahil sakit tikul yetel tekit yetele nuk besa hilo heloba le tiebe ku kaholte ko tung ula bash ku pataru betiko kapata ku kono lo tusan ichile Cuchilo he captado en Umolayil IEM, Instituto Yucateco de Emprendedores. Te tu mectan cahil progreso, tu cuchil fraccionamiento flamboyante, esti cajun el nos pexili, el meyahil, tus cucachantale, u binushul sale 70 la miliante, cuchil ligero. Le cuchil ligero fraccionamiento flamboyanes, o el tan yabach talamino cumansico. Yo la bate, yo la asbal kubetik mako kahayamako kahakbaltelo matulak lobi usno kabilo molay uhalachil ulumil Yucatán secretaria general de gobierno María Fritz Sierra tu holin talmeya hiloba tustak pa helas molay lo tustun 15 humpele molay lo tu halachil ulumil Yucatán tak pa 15 el kuchilo bejen ayuntamiento y progreso Yetel Umuch Kabil, Fundación del Empresariado Yucateco, Uch Naisa Olal Tial Palal, Bimaku Pacha Uchagutzako, Tile Baka Basho, Uch Telo, Tupachkin, Tucashantal, Capataktum, Uyanda Hetzeknakil, o la Cuyara, comunidades construyendo la paz, Tanu Beka Bella Uyanda Hetzeknakil y Chilukustal, Lemaco, Tunchantelo. Yo vi que es levara tu winalil enero tactile quino y anicona. Umola el desarrollo sustentable, tu hats a 77 el tsonoto, tustun hosa manal 22 toneladas, tushan kilo y lo buscaba pulang y chile tsonoto el tebalo kawiligesha minano shul buscaba pulikmako y chile tsonoto vegelas balo tushan lata botella vidrio tulaka basco pulta kiyanta y esta televisión o cosa y chile cuchilo heloba basco tal tu polun tul makashi ku pulum el televisión y chilum el sonot le bajela mindum matio yang maki batería tushan radio y tula basho bi kapel sonoto bo el tu kahil teko sa itsa be yukabo y tel spakai tu kahil tekit tu stune hachta tu kastalbin que so ku yash hatsale lali tu pulul bal tu mei mako te bahelo ba kasbal mina be basha kasbal askundi kyokol kap leti mako tunshan ulak bashil tu kahil ho de tu cuchil parque lineal los paseos tu shamanchik en el kahil ho te lo beta el cuchil te lo yandale ho yande be kiwikil parqueo todo lo que hago le maco va mocaholo todo lo que uhagile hu le hu le todo lo que aulesh yana al bishleti e bishakile beta ton le kuchi lo kawili ke relati usted lo kahtaleti le balche ko lo bate lo kananta ko ba shan te kuchi lo masho tak pa hotelo masho kahak balo betu la mako tu beto le bahela tatun uyantal le balche helo ba sabu u kaba nuk besahilo jamak kan tak pahak te kuchi lil tun shangelo Ulag bashil u mektan kahil tunkas kumpeti le mektan kahil otro rachia mako gujoklo gulukulo te lo vino Tulum Estados Unidos 7 ran tak Tulum Quintana Roo Jorge U Méndez ojalá chilo mektan kahil tunkas kuchachi tikleti bashku yuchu le kan uchukleta la miligelo ya shele kan shikle mak beilo ichansilo uyatanel ti kupata tu tantun le tie u uitan yotoch u kuch kabal tanu u palal eto la basho kunu bet ya bach balo ya bach me patalu bet untul kolel yo la ikilubine yichamo telo tunkase yandi mana 3600 kahnali lobi chentile hab hela taktile hab hela eto kuchukik tunshan $500,000 tustatio tu me masho kahakbalo Estados Unidos kutushko Vino meyatelo, vino con meyatelo. Le llevas un chicotejo al quitile sutu kilawi mi ilbash to katene. Samalino la basho kanyo. Heltal buyeto kuchil, Tele Yucatán te informa.